Ćao i veliki pozdrav, moje ime je Miloš i kao i uvek, znači krećemo odmah, da ne dužimo, znači da radimo, danas radimo, tema je mixer routing output, znači preusmjeravanje signala vaše MIDI klavijature i njenog outputa. Sad ću vam i reći opširnije u čemu je reč. Ovako, znači imate ovaj contact player, znam da dosta vas koristi i sada, naravno dešava se ja u početku kad nisam znao kako da razdvojim taj MIDI da preusmjerim, uvijek sam morao da otvaram pojedinačno za svaki instrument ovaj jedan kontakt player i on stvarno uzima dosta RAM memorije, a to nije poželjno. Ovako, ovdje su ubačena 4 instrumenta i naravno kad ubacite koji vam je prvi, on će uvijek da simulira prvi, znači kad svirate. Znači šta god da ubacite uvijek će ovaj samo prvi da bude. Sada biste koristili i ostale, a samo jedan kontakt player da vam uštedi, da kažem, RAM memorije dosta, pošto nažalost nemaju svi taj luksus da imaju po 30 GB RAM-a, naravno nemam ni ja. Ovako, znači sljedeće treba da uradite da aktivirate MIDI out. Znači MIDI out, pomoću njega ćete da razdvojite vaše instrumente i da svirate. Sad ću vam objasniti i kako. Znači prvo što treba da uradite, pošto ovdje, aj kažemo, u ovom slučaju imam 4 instrumenta. Znači ovaj Yamaha, piano, valcer, šta je već, motiv i ovaj za balade. Kažemo klavir, znači to su 4 instrumenta. Znači izbacite jedan MIDI out i kopirate ga, znači na Alt C 4. I sad, kako da svaki instrument odavde ubacite u pojedinačno ovaj ovdje, sad ću vam i objasniti. Odete na kontakt, kliknete na ovaj ovdje, da kažemo, točkić, šta je? Odete na ovaj input control, ovako će vam biti input control, znači ništa, ove kao linice, vi stavite na 1, možete i na 0, ali ja preferiram da kažemo na 1 i ovako. Znači, kada ste stavili to na 1, sljedeće treba da uradite, znači pogledate, vaš kanal, ovdje je, znači broj 1, on će automatski svaki instrument ovdje staviti, evo ga, kanal broj 2, channel broj 3, channel broj 4, znači on će automatski tu stavi. Ovako, sljedeće treba da uradite, kad ste postavili to, odete na MIDI out, stavite port 1, pošto je u vašem kontaktu ovdje input 1, znači ovdje treba da imate u vašem MIDI-u port 1 da bude. I channel 1 je vaš ovdje prvi klavir, da kažemo, ili koji instrument. I sad kad kliknete MIDI out 1, čućete zvuk tog instrumenta. Sad drugi instrument, motiv, on je na kanalu broj 2, ovdje broj 2. Znači, odete isti princip na MIDI out, stavite broj 1 zato što vam je u kontaktu ovdje input 1, znači to važi za sve instrumente, pardon. I samo channel 2. I sada kada kliknete na output 2, čućete drugi instrument. Isto tako, znači, port 1 zato što je onaj glavni na jedinici i samo kanal 3, pošto vam je instrument treći na kanalu broj 3. I sad kad kliknete broj 3, čućete treći instrument. Evo i za četvrti. Znači, opet, uglavnom, kad odete na ovaj točkić, stavite na broj 1 ili 2 ili 3 već koji vama odgovara, ali uglavnom, na koji broj da stavite, morate, znači, dodete ovdje i da stavite, pošto je meni broj 1, ja ću staviti broj 1. I sada, tražimo četvrti instrument. Četvrti instrument, on je ovdje, broj 4. I sada, kliknete, znači, MIDI out i tražite broj 4. Ovdje stavili broj 1 zbog onoga glavnoga. I evo, sad kad kliknete, čućete... I to je to što se tiče MIDI routinga. Znači, još jednom ću da napomenem. Prvo, odete, ovako će vam stajati. Znači, kada kliknete na ovaj kontakt, kliknete na ovaj ovdje točkić, stajat će vam ovako. I sad, da biste preusmjerili signal MIDI-a, odete na input port 1. Ja stavim 1. Znači, opet napominjem, možete proizvoljno, znači kako vama odgovara. Ponovo prozor, gledate kanale, znači ovo je isto važno. Svaki ovaj instrument je u drugom kanalu, ovaj je u jednom kanalu, ovaj je u drugom, ovaj je u trećem i ovaj ispod u četvrtom. I da biste ih razdvojili, znači napravite ova 4 MIDI outa i stavite port koji vam je. Znači ako je tamo na inputu 1, 2 ili 3, ja stavim 1 i ovdje samo tražite kanale vaših instrumenta. Ovdje je 1, ovdje je 2, ovdje je 3, ovdje je 4. Evo. I to su 4 različita instrumenta. I to je to što se tiče ovog tutoriala. Sljedeći tutorial objasnit ću vam kako da ubacite ove instrumente u mikser.